ljudi, Bizbikade ovdje. Danas ćemo igrati na Bizbikade i danas ću vam pokažem preko što ću ići u partiju. Znači, freaking oružje, da. Danas je bio 7. dan i naravno da imamo oružje za džabe. Tako da ćemo malo probamo. Ćemo u damage, ispredimo. Znači, mislim da ćemo katedrali neći. Ćemo malo kafor. I super da se isproba. I samo kako vam se to ono. Možda je to dobro da ono džip uništite. Pa ćemo probati, vidjet ćemo. Inače, vidite. Dobar motofot, on je dobro za snajpete. I kako vam kažem, super će vam biti. Dobro jako za snajpete. Možda ću doživati. I pišite mi u komentarima na koji video da snimam. I naravno upravit ću specijalno. I hvala vam puno za 10 suba, puno vam hvala. Pravit ću neki specijalno za tako nešto, budu imao 50 suba, ali za sad puno vam hvala. Au. Mi vodimo. Niko nisi. Ajde. Otkad nisam vidio sa ovom klasi. Ne znam koliko ima da nisam vidio. Kad sam počeo biti film, sjećam se, odmah sam uzeo gamera. I onda uvijek tako da bude onako ono... Bravo. Jens! Easy! That's me about. Sjećate se Jensa? Victory! Sjećate Jensa? Znači on se puno pojavlja, on ti je ono što ima onaj demo sličan klas. Dobar je on igrač ovako, ali on Princ. Što sam mislite za Princ? Sino sam bio ono... Sino to? Jesi je rekao... Šta je sad? Znači... Super, sve sam ukucao, izvinite što su trajali video i do 15 minuta. Prvo je 2, sam mogla sam i više. Ali kao neki verifikacijalni kod. Da ukucam i tako. Ovo sam moj broj telefona. Pardon, što si? Izvinite. Princ, to je onaj noob klasi. Ja sam pro, on je noob. Badni vod. Deploy.
glavi ideš. Baba ubija se. Izvinite, mislite da sam noob. Za ove koji vole Brigade, nego tako uvek. Čujem da uvek kad imate malo health i bićete vode, odmah skačete u nju da se ubijete. Evo ovdje, trčite. I ako ste u onoj bazi, samo skačite unutra. Skačite, izvinite. Dobar pištolj. Magnum, sviđa. A vi se ovom nekome zabijete u glavu. Sigurno boš. Ja sam vidite ljudi u bivši boksing. Zaumeš baba. Gledaj se. Okej. Gdje se nalazi neko? Jesi. Amerikanac. Ljudi, ja sam na kokinu. Medic! Čuj me! One minute remaining. You like the taste of lead? Znači, ne misli da sam noob, pa moram da koristim gunner kit. Ne mislim da je onaj demo kako. Da bi se vidite, vi mislim da ste brzo prošli ovaj video. Head, holy shit. Medic, vodi ti je skač. Jefferson. Victory! Samo da ga ispunim, bez. Gledajte kako lako. Ko bi rekao da je tako brzo prošlo. I napustio. Prekupan, na primjer, kao gubi i onda napusti. Evo, jedan bio čim je ušao izgubi i onda napusti. Jose, dobro. Da je... Ovo je meni. Mini Cijeu. Ne sam što je za ključ. Volim to budi stilt. Ili tako nešto. Nek si gamer vojni hajt. Ti mene zezaš. Me zezaš? Ti si medik. Imamo dva medika. Your team has taken the lead. Ti si prokleti medik, to je noob. Ti si noob. Ajde, kao Team Fortress.
Zato što nemam kompjuter. Nego radim zato što ovdje vam je bolje. Ne znam, ovo je malo Your team has zanimljivije. taken the lead. Kao brate, vi ste ono, za jednog drugog svjetskog rata i tako. Zanimljivije je malo. Imate onako ono neka ekstra ovdje. Ne znam, malo mi je... To su ljubovi, ne znam. Pa evo Steel je kao Spy, Gunner ti je kao Heavy. Ali onda imate različite likove, onda brate Cherry, Heavy je isti. Znači isto izgledaju plani i u onom timu. Ovdje izgleda već. Zato niste ovdje naše kopije. Ljubi će ovdje Spirit može da izgleda kao i teammate-ovi iz. Znači kao crveni onda može da prebiti to. Your team has taken the lead. Bravo. Desi. Another body. minute remaining. Idemo. Sada ide. Иди, напад. Жундяка не появилась, просто шатила, или как она сказала. Бра. Как усилий? Съеда минус 2, это будет фома. Stvarno, vidite. Znači, u posljednjoj sekundi smo izgubili. U posljednjoj, znači, sekundi. Jako osnovno. Nego, ajmo dalje. Inače, kao sam rekao, pišite u komentarima. Vidim, mini CEU. To Sergio. Лети. Has taken the lead. Hoću da budem snajper. Hoću da ga utepam, što bi rekao.
Już mamy... Gdzie bierzesz? A gdzie bierzesz? Kogo bierzesz? Osądzamy, a? Enemy team has taken the lead. Wow, no fucking Revenge. Headshot. Извините, у меня пара казаков мертвых. Ничего. Не. Headshot. Double kill. Your team has taken the lead. Спасибо, мой друг. Дай все. Your team has taken the lead. Дай все. Это мене поцілує. Цілуй мене. Цілуй мене, це вам сил. Headshot. Triple kill. You are now the team champion. Ноги присмотрись, А брат, ты что накопилось? Накопилось, алло, брат, ты здесь, Remaining. Victory! Pa. 375 końca. Ja samo zło. I should beat my bed. Chicken mad. Esto me copírate. Ai, que foi. É quando... Vocês falam? A como queria ser agora.
taken the lead. Remaining. Your team has taken the lead. И как заведете наши, извините, сбавить смеки, но да мало. Йой, тычи, губи се. Не да те убия. Victory! Yes. Ha ha ha. Three medkits. I'm gonna pay them. Край. Можем да репейрам да научим някой друго.
ćete igrati ovu glupu igricu. Да, мне не помню. Ну, там не видите, dobili neki vrati gdje je baš puno igrača. Da snajper je što zanimljivo, možete biti precizni. Da vam počiniti. Ovo se za nekakve znanje. Mislim je Jack. Mislim je Jack. Remaining. Ovo bombardovanje. Mislim da je idemo slično. Ne mislim. Dobri mi tim izgleda. Смотри, чубись, ko znam kakav je noob tim kod mene. Ko znam kakav. Nego... Okej. Brate, koji noobovi. Noobo. Ko su ti noob? Ti noob pitali, nije neki prošao.
Your team has taken the lead. Your team has taken the lead. Кто-то не срака. Кто-то не срака. Добре. Ерик. Бий се. Бивай се. Ja sam prošli imala da bude kao pravilno znači kao Jana ima se ona da bude kao kupno. Ali gledaj se sad ovako, bolje da ne bude cijelo nego da izgleda nastavljeno kao na slici. I da brate i tebe. Gdje si ljubite otac? Gdje si? Beži! Beži! Bum! Haker! 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 Joj, kakav haker nije? Joj! Double kill. You are now the team champion. Jeste vidjeli? Jeste vidjeli ono? Kakav program. Neko ovi nubovi. Vidite, 7 kilova. Mislim, imamo mi. Kako brate pro ekipa. Imamo nubovi. Imamo se nubovi ekipa. Pazi bre ovo. Pazi ali rokama. Крути какая типа видео все дело. Это? О, да, пишу. Да, это солнцеров. Jedan hipić i gotov. Tako zlatno, ne što ne znam. Hvala. Tako. 1 minute remaining. Pazite, koji profesionalizam. You are now the team champion. Vidite kako profesionalizam, Double a? kill. Jeste You vidjeli? are now the team Ja moram champion. da budem da će ne ubica ovdje. Vidio sam na tome, će ne ubica. Ovo je što mi stoji, tipo, ne može što mi se ubica. Ovo se to ne zove. Bravo, što je ubica. Victory! Dobro, vidite, treći. A jeste vidjeli kakav, ono je bio, znači, profesionalizam, ono je bilo više profesionalizma. Znači, ono je bilo ekstra.
Ovo je bilo ovakva utakmica. Utakmica je. Ne znam, kako bi na primjer imate dva solđara, onda dva ganara. Bolje da imam bude dalje. Tako da odmah promenim. Enemy team has taken the lead. A ne! Your team has taken the lead. Idemo. Pali. Idemo. Bravo. Au. O, Jacksepticeye. Neću da se krenu. Bravo, umoći. Dobro postavljeno film. A pametno nije stil. To se ne vidi. Da bi znali da se da. Ovo ne je. Ovo je učet stopno. Samo film. Enemy team has taken the lead. Jack. Onaj Jacksepticeye. Vidite? To je profesionalizam. Čeka profesionalizam. Headshot. You are now champion. Your team has taken the lead. Your team has taken the lead. Ой, пишу вот. Жу. Куда он пишу? Вот ты пишу. Опять телефон. О, просто. 1 minute remaining. Район. Посмереть. You are now the team champion. Double kill. You are now the team champion. Два. И один миллион. Oko the defense, a ne napad.
Victory! A to može to da ga drugo mjesto, super. I sve je red gore, a? Nego... Joj su nas dvojica. Mora neko da pređe ko nas, stvarno. Ako jedan bude... I šta gledali, probij se neko prasi sa tvojim žutim dijelom, a? Gdje sam neko? A sve je red, Čika. Uzet ćemo da... Ćao, Brajo. Ovo sam do kraja svoga... Znači, ovo biti cijeli desuje, pa ćemo uzeti crtu na nakraju. Ovo sad to nemamo čekaju. Your team has taken the lead. Niste iz ovog meča. Znači... Meni to ne treba uopšte, ali nije ovo urađeno zbog ovih 50 lova. Tak samo. Ja nići njegovu Ne znam ako se čuje, to je Sino Hajka. Sino Hajka je jedan od najopasnijih bio. On je isto bio najkinac i on se napravio od njega. To je njegov один broj. Vampiri se ne vidjeli, nego oko njemu. Tako on je njegov vidio. Drago mi ne vidio da je ovdje. Ne mogu ovdje.
inženjer cijeni na slici. Onda se vidi skills. Ovdje kako slici, talent. Ali dakle, oni slici ne bih zapravo, da? Mislim da je kao jedino. Remaining. Ljudi, vidite nubove, na primjer. Izlazite, brate. Znači, izlazite kad su nubovi u pitanju. Inače, možda ali neki ne mogu zato što sam tako sa pravim parama. Znači, neki zamenici da kupim. Stvarno mi se posjećaju ljudi.
söyleyeyim. Korkma bez yazı. I will give you a warning. What's your name? 5 minutes remaining. Levović, nije valjda. Brat, to je nešto učinili. Brat. Da. Sve ti misliš. Ljudi. Your team has taken the lead. Coisa não tem. Essa aqui você pode